Pozdrav svima i dobrodošli u 102. izdanje podcasta Offside, jubilarno 102. jer vratio nam se drug Ića. Toliko mi je drago da nismo ni zvali trećeg ovaj putić. Mada sad trebaš za dvojicu da pričaš. Sad sam 102. Dalmatinac. Dobro, dakle, prvi put da je neko promašio epizodu, još jednom se izvinjavamo, već imamo. No, izvinjavamo, vala, što bi se izvinjavamo? 100 epizoda za redom, vala, jednu kad fulam. Dobro, sljedeća je moja. Znaš šta, mogu reći da mi je bilo jako čudno gledati Offside. A gledao si ipak, ja? Pa ja svaku epizodu gledam, čak i sam da mi satovo. Ne gledam ono što kaže do kosti, ali pogledam neke stvari, neke isečke, nekad se vrati čovjek, pa neki ga komentar vrati, da li sam ja to stvarno rekao ili kako sam ja to mislio, to što sam rekao. I nekad ispadne da nisam mislio to. Pa tako je, znaš. Tako da zahvali smo za sve komentare, pa čak i za one negativne koji dođu na našu adresu. Dobro, ići za nas da mozgamo. 16. kolo, je li tako, Premier Lige Bosne i Hercegovine, koje je bio onako, ne znam koliko uopšte ima smisla imati ovu epizodu, obzirom da aj na stranu i katastrofalno suđenje, aj na stranu i ovo, na stranu i ono, ali u onakvim uslovima igrati dobar dio utakmica, ne znam kakva je poenta, nema veze s fudbalom, realno. Barem 3 utakmice nemaju veze s fudbalom. Da, baš tako. Htio sam se našalim, djecu pitam, se moja djeca i fudbal nisu baš, sad im još uvijek na ti, ali htio sam ispanem mangu i pitam onu stariju dušu, jel ti znaš iz kojeg je grada Radnik? Kaže, ne znam, rekao iz Venecije. Je tako mi izgledalo, samo je gondola falila. Ne znam, mislim, stvarno razumijem TV prava i razumijem da pokušavaju gurati utakmice u novembar prije nego što dođe decembar i razumijem da, jer već ne znam koliko ljudi znaju, ali već kad počne ovo u februaru nakon ove duge pauze koja nas čeka, odmah se igra srijeda, subota jer ugurali su kup odmah u to, tako da očigledno da im fali termina, da treba malo ranije završiti, ali bez obzira, ovo stvarno nema smisla igrati u ovakvim uslovima, ali eto, obećali su nam terene, tako da brzo će to, godina 2, 5, 8, nije sad to toliko strašno. Dobro, Ića, ajde probamo krenuti sa derbijem kola, u stvari, utakmicom koja je po meni bila najzanimljivija sa te nekakve taktičke fudbalske strane, i možda i jedina u kojoj se ima nešto konkretno reći, u kojoj je bilo nekakvog fudbala. Dakle, Zrinski još jednom pregazio Borac do 36. minute, je bilo 4-0, završilo je 4-1. Pozitivno za Borac što je zabio gol, neko ko je zabio gol Zrinskom nakon dugo vremena. Kako je sve tebi to izgledalo? A znaš šta, Saša, ovako gledajući rezultatski jest, to je bilo, mislim, gaženje. Međutim, utakmica mogla otići u drugom pravcu da je Borac pogodio svoje 2 prve šanse. Jer Borac, mislim, prvi 6-7 minuta već imao onaj fantastičan šut Bušurovića i onu šansu Jovanovića, ili je Vojnović bio, nisam siguran. Ja mislim da je Jovanović bio kad je branio Čondrić. Tako je. I generalno gledano, ispostavilo se ono čega sam se u podavnim znacima i pribojavao, a to je da je Zrinski još jači sa Josipom Čondrićem na golu, jer ove 2 odbrane koje je imao stvari su odveli utakmicu ovome pravcu kojom se odvele. Naravno, može se ovdje pričati puno o individualnim greškama zadnje linije Borca, odnosno isto toliko ni greške koliko je to pasivnost, ta neka, znaš, neko će drugi, ne moram ja, neko će drugi. O Goranu Zakariću, njegovu odbranu smo pričali, o igranju odbrane pričali smo protiv Tuzla Citya, kada sam ga nazvao malo se nešto apom za slalom, razumiješ, znači neko koji je samo toliko kapija u slalom postavljen tu. To se ispostavilo isto da guranje za penal, za 2-0 bez ikakve potrebe kada Nemija ulazi u 16-terac, ima još jednog protivničkog igrača između sebe i gola. Te neke individualne greške, to je totalni nemar, znaš, ma hajde, nema veze. Ja. Neko će drugi.
Tako je bilo preši tih situacija, Zrinski je prejaka ekipa da im daš toliki kredit, jer on to iskoristio, onda tu bi ovako pošti kaže 36 minuta i onda je to poslije gotovo. Dosta onako netipična utakmica za Zrinski, koji obično ima puno centaršuteva, svaku epizodu pričamo isto, ali stvara puno šansi, ima puno centaršuteva. Ovaj put nije to bilo tako, oni su njih manje više uspjeli donekle neutralizovati, međutim ovaj put Zrinski zabio sve što se otvorilo, Zrinski je pretvorio gol, dakle, bukvalno 4 udarca su imali do 36. minute i 4 gola, glat. I onda ovako kad pričaš, znaš, malo zvuči to glupo i smiješno i nelogično, ali ideja s kojom je Borac ušao u utakmicu, odnosno s kojom je Miljanović ušao u utakmicu, možda nije ni bila tako loša, a to je da se visoko napadne Zrinski, da mu se pokuša rano uzeti lopta, koliko sam ja vidio kako je to trebalo izgledati, kako je izgledalo prvih 10 minuta i da ga se proba napasuje one tamo prostore iza bekova koji idu visoko i koji napadaju visoko. I rekao bi da je to sasvim ok funkcionisalo, ali prekratko. Sad to je problem koji mislim da ima Borac i Miljanović. To je sličan problem koji ima još par ekipa u Premier Ligi ove sezone. Prije svega tu mislim na Veležića. Oni i dalje lete na onome što su napravili na kraju prošle sezone, a to je realno daleko iznad njihovog objektivnog kvaliteta. I onda dođeš da igraš takvu utakmicu, a u stvari ti nemaš baš ekipu da igraš takvu utakmicu protiv Zrinskog. I to možda na papiru izgledalo sasvim solidno i sa dobrom idejom, ali u teoriji tačno si vidio da će Zrinski to znati iskoristiti, da će ih ubiti u prvoj prilici koju bude imao i bukvalno su ubili svake prilike koju su imali. Znaš šta, Saša, mene tu malo začulo isto to što je na klupi ostao Amar Begić. Prvi minuti zaigrao Dejan Meleg, s obzirom, ja vjerujem da je Dejan Meleg trebao da bude ta neka spona između Žvijezdnog Rijeda i Jove Lukića u napadu, ali ti prvo protiv Zrinskog moraš neutralizirati upravo tu zonu iz koje su primali golove. Znači moraš imati tu viška igrača. Nakon tih centaršuteva, nakon tih cut back lopti, nakon tih odbijanaca, nakon centaršuta, i moraš imati jake vezni igrače koji znaju to počitati. Dejan Meleg to nije, Dejan Meleg je u utakmici odigrao jako dizelaški, sporo, s loptom, to hajde nikako izgledalo bez lopte, bukvalno igrač manji u sredini. I ko što ti kažeš, možda su oni ušli u to kao hajde riješi to nekako. Eto, Dejan će biti stojan, pa će neka će lopta tu, on će to nešto riješiti, to je to. Ali, ko što sam rekao malo prije, Zrinski je predobra ekipa za takve igre. Moraš bukvalno imati plan A, B, pa i C. Mislim, meni je ostavio utisak da je to Miljanović ok u njegovoj glavi, gdje to super izgledalo. Mislim, izgledalo je da ima smisla i jeste imalo smisla, ali je Zrinski pod A predobar da tek tako padne i pod B Borac nije dovoljno dobar da odigra tako protiv Zrinskog. I bukvalno, znaš, govorili smo prije za neke trenere da su overtinkali, da su, kako smo rekli na našem, prekontali se. Mislim da je to uradio i Miljanović ovaj put i da je to problem kojeg će on imati sve dok ne znam šta će napraviti nazivamo Borac i kog će se pojačavati, ali to je problem koji oni definitivno imaju, da misle da su bolji nego što jesu. S druge strane, Zrinski je taman onako dobar koliko misli da je dobar. Da, Zrinski radi fantastične stvari koje im idu od ruke, evidentno, jeli? A to je taj, opet se vraćamo na taj prvi pressing, i sada si imao more lopti Biblija i Bašić izvrši prvi pritisak i bukvalno nateraju lijevog ili desnog bočnog da nabije loptu u prostoru u kojem nema nikoga. To je ono što smo mi pričali, što sam ja malo prije stvari rekao, na papiru izgleda da ti možeš napadati te dvije rupe pod navodnicima koje bi trebalo ostajati za bekova koji idu visoko, međutim Zrinski to sasvim, u stvari ne sasvim dobro, nego savršeno neutralizira tim svojim presingom i natjerate da ti nemaš prostora da to odigraš. I drugo, oni su u stanju da apsorbiraju ovaj pritisak kojeg je Borac pokušao u prvi 15 minuta, oni su to glat prihvatili, nema problema, odigrat ćemo mi na to. Tako da mislim da smo ovo...
ali opet treba vratiti na to da je nekad one dvije šanse ušla, ko zna u kojem smjeru otišlo. To isto treba naglasiti, Zrinski u takvoj formi i u takvoj, kako se to kaže, da ne opsujem, znaš da sve im ide. Sada su u takvoj situaciji da sve ide na njihov mlin. Znaš što hoću da kažem. Pa ne znam, ali eto, znaš se razmišljam koja ima psovke tu. Čut ćemo se poslije. Sve što pokušaju prolazi. I onda kad im se desi da puknu, desi im se da promaši protivnik, da ne zabije ili da u ovom slučaju Čondrić obranio, treba kredit za Čondrića za to što je napravio. Dragan Radić, ali tako naš stalni slušalac imao 2 pitanja za Zrinski. Za tebe je možda malo komplikovanije pitanje koje ne znam koliko imamo vremena. Možeš objasniti tehničke mehanizme Zrinskog, dosta smo pričali o tome i ranije i sa tobom i sa Stefanom. To dosta jednostavno izgleda, sada da ulazimo u objašnjenje, ne znam koliko imaš vremena. U kratkim crtama teren u širini, kad gledaš ovako u širinu, dijeli su 5 koridora. Vanjski, unutrašnji, centralni, isto tako znači unutrašnji, vanjski ovam. Vanjski koridori ostavljaju uvijek za bočne igrače, u ovom je slučaju Memiju i Čorluku, inače tu Bekić s lijeve strane, uvlače Juranovića i Tičinovića ili ovoga Milenušić, kad se zove, Malekinušić, izvinjavam se. Uvlači u taj unutrašnji koridor, Bilbija u centralnom koridoru i lopta ako ne ide iz vanjskog koridora, znači od korene zastave kao centrašno, to ne ide iz unutrašnjeg na cutback na Bilbiju ili na ove što se iz drugog plana, kao što su Zvomislić i Savić ovaj put, Savić je bio strijelac. U stvari Malekinušić čisto bio strijelac. To je najjednostavniji prikaz. Pa jeste, isto treba pohvaliti dobro iznošenje lopte, odnosno donošenje lopte na tu ofenzivnu polovicu da bi se došlo do toga mehanizma, da se taj mehanizam aktivirao. Razumiješ, znači kad grade igru od svog golmana, znači imaju strpljenja, lopta ide stopera do stopera, malo golmanu pa se vrati lijevo, desno, znači bukvalno pomjeranje protivnika, cimanje s lijeve na desne stranu, kako bi negdje to puklo, da bi neko prestao da trči da radi svoj posao, da bi se lopta mogla ugurati u vezni red i onda odatle ide haos. Dobro, drugo pitanje, manje više za mene. Obzirom Zrinski juriša prema Ligi prvaka i mogućim grupnim fazama Evrope, obzirom da su nositelji daleko od toga, ali realno kako igraju plus nositelji u prvom, da li bi mogli dovesti dobra povećanja na zimu i ljeto i šta im fali za iskorak u Evropi. Sad je jako rano govoriti za to šta im fali za iskorak u Evropi, pogotovo što ove sezone Premier Liga kvalitetom ne znam koliko je mjerilo i ovo što Zrinski pokazuje na domaćem terenu, na domaćoj ligi je jako, jako dobro, ali tek treba da vidimo kako to izgleda u drugim uslovima i protiv jačih protivnika, ali ovo što je Dragan rekao, mislim da ako Zrinski ove sezone bude prvak, a u ovom slučaju izgleda dosta izgledno, ali lani smo slavili titlu Sarajeva, pa je kod vječne vatre to pričali, ali dobro, na način kako Zrinski igra u ovom trenutku izgledaju kao daleko najveći favoriti i ne znam na koga bi stavio novac da ih može stići. Hoću da kažem, ako Zrinski uđe u pretkolo Lige prvaka, obzirom na sve ono što se desilo sa promjenama načina kvalifikovanja za grupne faze, mislim da oni imaju sjajnu priliku da se dokopaju grupne faze konferencijske lige u najgorem slučaju. Tako da mislim da će na to misliti u Zrinskom ove zime i pretpostavljam da će Sergej Krijović pokušati to jačati dodatno i da će pogotovo na ljeto stvarati ekipu koja bi mogla dohvatiti tu grupu konferencija u najgorem slučaju, jer prije svega to je financijski veliki dobitak za klub iz Bosne i Hercegovine. I opet još da kažem to, da podvučem to što ti rekao, i prošle godine je bilo najava slavljenja titule u februaru, za moj rođendan, 27. februar, mi je bilo poručeno doći na proslavu titule pred vječnu vatru. Međutim, nije to desilo. Međutim. polako ljudi, može se još svašta desiti, jer ovo je takva liga i uvijek to ponavljamo, svi su ekipe tu PDK, tako da nemojte prerano početi slaviti. Dobro, dakle Zrinski 4-1, Zrinski ostao na vrhu, mislim, potvrdio se na vrhu, nakon utakmice
Posušje Tuzla, to je dobilo još na vrijednosti, obzirom da Tuzla nije slavila o Posušu. Na Mokrom Dolcu, onako utakmica koju je sudio Miloš Gigović, o kojem mi ovdje možemo slobodno reći da nemamo baš najbolje mišljenje kao fudbalskom sudiji. Možemo se složiti s tim. Ja ga cijenim kao sudiju, ali ga ne volim kod čovjeka. Jer, ne vidim razlog zašto bi ga cijenio kao sudiju. Znaš, zato što on zna sud. Misliš? Ja sam ubiđen da njegovo znanje uopšte nije upitno. Njegovo znanje Saša nije upitno. On ima fantastičnih utakmica kada nije sudio po, ne mogu sad reći neće naređenju, jer onda nagađam. Ali kada je bio fokusiran ono što se dešava na terenu, on je sasvim dovoljno dobar sudija u poređenju kakvih ima. Ja ne znam, ne možeš, trebao bi imati nekakav, trebao bi imati bar neki 10 dobrih utakmica, po meni da to može zaključiti, ja nisam vidio tih 10 dobrih utakmica, to je jedna stvar, a druga stvar, stalno pričamo, nećemo govoriti o suđenju, ali moraš govoriti o suđenju. Kada je Miloš Gigović u pitanju, čovjek je delegiran na 15-16 utakmica, 16 je promašio zato što je bio četvrti na Europa ligi, a kolo se igralo u petak, tako da nije stigao doći iz Moskve, jel ne bi stigao na jednu utakmicu na vrijeme i samo to kad kažeš, znaš da je čovjek zaštićeni medvjed. U nogometnom, bukvalno najbolji naš sudija. Dakle, prosjek naših sudija je otprilike oko 8 delegiranja, tu računamo kao četvrti, kao glavni, ne znam ko je poslije Grbić i Sivac, mislim da imaju po 11, a ovo ima 15. Mislim, nema logike nikakve. Imaš 22 sudija na listi glavnih sudija. To nema nikakve logike i ne može, sada ne možete niko ubijeti da to nije nelogično i nenormalno. Ne postoji način da me neko ubijedi. I sad druga stvar... On je što je Nemanja Bilbija u Premier Ligi na terenu, to među sudijama. Manje utakmica, mislim, manje minuta ima Nemanja Bilbija među Premier Ligi ove sezone. I manje zabijenih golova od Miloša. Imaš onda situaciju da ti kad vidiš da čovjek istrči na teren, ti vidiš da u njegovom govoru tijela da njega nije briga ni za šta, osim za ono što on naumio da uradi. I ja više nemam pojma, ne mislim, ovo je sramota kako to izgleda i pazi, sad će opet biti vice, onaj vice, imamo sudijsku komisiju, u sudijskoj komisiji sjede, ne znam, da ne nabrajamo sada, zna se ko je predsjednik ove sudijske komisije, naš bivši sudija Pilav, tako da, njihovo je to je njihova odgovornost, to što je predsjednik saveza što je on postavio, nek se oni između sebe dogovore, ali preuzeo su tu odgovornost, tako da ti skriv. Druga stvar, ima kontrolu suđenja, koja je put bio Rusmir Brković, isto bivši sudija, brigadni general vojske BH, ili kako se sad zove, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, znači ako takav čovjek nije u stanju reći, evo ja sam pošten, evo ja ću ovo precvikati, ovo suđenje bilo, prvi penal, ne znam jesi vidio, smiješno. Drugi penal, igranje rukom je bilo igranje rukom, ja sam odlučio pričam s jednim bivšim sudijom, on kaže da tu nema namjere, nema, ruka je u prirodnom položaju, lopta ide prema ruci, ne ruka prema lopti, tako da misli da nije bio drugi, ali hajde da kažemo da je svaki dodir rukom penal, ne znam, karton, ne znam, mislim, bukvalno uništena utakmica. 7 kartona, 7 žuti, 7 žuti, 1 crveni. I sad mi trebamo nešto tu pričati, trebalo je tu Zlavo, trebalo je Husref ono, trebalo je Posuše ovo, trebalo ono, ja ne vidim tu. Dvije stvari su zanimljive, Saša, samo s obzirom na reakcije poslije utakmice. Prva, izostanak reakcije Azmira Husića, člana izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i samim tim i predsjednika fudbalskog kluba Tuzla City. I izostala, odnosno reakcija koju smo mi imali priliku da počitamo strane navijača Posuše, i on sam kaže ovo je sramota. Da. Ovo navlačenje je sramota, bukvalno. Znači ljudi se stide se oni, mislim, kako rekao... Znaš zašto je to tako? Zato što je njihov klub kriv, nego vide što zato što su oni svjesni da je tu samo ono, kako se kaže, ne pijun, nego kolateralna šteta, znaš, ono, ovima treba ovdje, onima treba onda zakači ovoga, zakači onoga, izbaci ovoga, izbaci onoga. Tako da ne znam, ja stvarno ne vidim više smisla u toj priči, nećemo pričati o sudijama, mislim da sada treba bukvalno svako kolo im skakati po glavi, svaku sitnicu im izvlačiti, jer kad ste vi bezobrazni prema nama, trebamo biti bezobrazni prema vama i gotovo, nema drugi.
Zato si ti sad posao biber po pilavu. Dobro, sad će sudi odmor. Prepostavljam, šta misliš o Giga ići sa reprezentacijom malo da mu ne bude neobično ovaj vikend. Ne radi. Trening da podijeli 2 žuta, 3 crvena. Dobro, hajmo dalje, ne mogu više. Fuj, hajmo dalje. Ima li smisla pričati utakmici Radnik Bijeljina Sarajevo 0-1? Radnik Venecija. Ja, Radnik Venecija. Neko je pitao, zaboravio sam ko, izvinjavam se, gdje je nestao genijalac Bodul. Ja ne znam, nakon ovakve utakmice se nije udušio. Ne znam. Ne znam, šta ti taktički možeš onda pripremiti, šta možeš odigrati, šta može utakmica za odradi 90 minuta, pa šta bude. Pa to je isto koje nas i noć u Tuzli, isto tako i ovo. Dobro, doćemo i do nje, doćemo do... I nju ćemo preplivat ćemo. Dobro, uglavnom Sarajevo pobjedilo, to otprilike se može reći, niko se nije udušio, nije bilo neke super teške povrede. Pa šta ćeš kick s golmana, kako čovjeka kriviti na ko zna šta je lopta, gdje je peplula, gdje je odskočila, šta se desilo. A dobro, ali kick s golmana. Pa jes, ali eto, žao ti čovjeka kritikovati kad ne znaš koliko je sam on kriv. Ali dobro. I treba spomenuti izranjanje. Da, ono legendarno, stvarno legendarno. Fake analitičar izvuko, barem treba njemu odati počasti, ne znam je li to. Zaista. Ja sam kod njega našao tu sliku. Na Twitteru, da. Sliku Mersunda Ahmetovića. Slika je ovako iz chat dijela, imamo i postavljenim tamo u našoj grupi, isto na Facebook grupi. I onda na prvoj slici uopće ne može da nasluti šta se desi. U drugoj slici ide li ne može da nasluti šta se desi. Sve će slici tamo neko izranja. Izlazio u chat, to je Mersunda Ahmetovića. Bukvalno sad iz pričaka. I onda, znaš, malo prije smo kritikovali Gigovića za način kako je sudio, ima još tu kritika za sudije u ovom kolu, ali kako može neko doći na teren, baciti loptu i reći ovdje postoje uslovi za igranje fudbala. Kako? Ne stvarno. Dobro, nije potonula, jedino što nije potonula. Ne može, vrate, baci je na more i baciš pa ne prtene. Znači... pa to je možda preduslov, da lopta ne tone. Ne znam, stvarno, vrtimo se u krug, samo govorim, ne znam. Idemo dalje. Ajmo, ovo kolo ćemo, bukvalno ćemo ga samo preplivati, jer kao što kažeš, ovo želat bude i struke, i navijača, igrača, Pazi situaciju, Velibor Đurić, prva utakmica kući, čovjek izgubio, šta smo ti reći, šta je mogao pokazati, ne pokazati. S druge strane, Goran Sablić da je izgubio ovo, da je neka žabica otplivala u njegov gol, čovjek bi možda otkaz dobio radi ovoga. I ti onda nešto sad ozbiljno da mi pričamo ovdje o fudbalu. Ostao ti bez posla, nema veze što bukvalno... Nekrivni dužan. Dobro, Željo, u Prijedoru barem donekle dobri uslovi za igranje i barem donekle dobra utakmica. Ne znam koliko si gledao tu utakmicu. Tu sam utakmicu gledao jako malo, iskreno da kažem, Saša, jer imao sam nekih neodgodivih obaveza, ali kao i uvijek kad dođe vikend. Ali još jedna utakmica koja je riješena u onom nekom stoppage time, odnosno nije riješena, nego je god pao stoppage time, spašen god. I možda posao nečiji. Ne znam, po meni Rudar odigrao dosta solidnu utakmicu, dosta solidno neutralizovao Želju, ali ne znam koliko se Želju uopšte trebao neutralizovati u onom periodu između njihovog prvog i drugog gola, ali dobro, ajde. Taj gol, ne znam, jesi vidio taj drugi gol Želje? Ne. Pa, kako opisati reakciju? Ušao je s brojem 9, podsjećiš me, ili ću se ja podsjetiti, čekaj. Igrač Željezničara. Luka Kulenović, ne igrač Rudara. Dakle, ide, kruži nekako taj pas. Znaš, 94. je minut, tap, Željo se dodaje negdje na centru i lik stoji, prvo pored njega njegov saigrač pravi kao neki pressing na tu liniju Želje. On gleda to. Znaš, nema reakcije. I onda ide tamo lopta lijevo, on i dalje gleda, ide centar šesterac.
nema reakcije, nema napadanja. Njega se ne tiče to. Nije puno zainteresovan za dešavanje na terena, ušao je, ne znam, pola sata ranije, tako da, bukvalno, ne znam, svi golovi u ovom kolu su bili, većina golova u ovom kolu je bila ono, šta radite vi ljudi? Jeste vi fudbaleri? Dobro, kad se noge sprznu, kad kopačke makre i štucne, nije do života kamo do lopte. Do duše. Ali eto, važan bod za Tomu Jukovića u s obzirom na situaciju, ali u kojoj se Željničar našao i nalazi jako bitan bod. Jer jako bitno bilo ostaviti Rudar na istom razmaku. Da. 4 boda ko što je bilo prije ove utakmice. U svakom slučaju, jedna od rijetkih utakmica gdje se dalo gledati nešto fudbala. Da, šteta što sam ne propustio. Dobro, rekli smo, preplivavamo ovo kolo iz 2 razloga. Prvo što je voda blato do koljena, odnosno blato do vrata, a drugi razlog je što reprezentacija igra ovog vikenda. Pokušat ćemo se malo posvetiti i reprezentacija Bosne. Dobro, Leotar široki dibidus, nemamo šta reći, jer nije bila na televiziji, osim highlightsa, nismo mogli ništa ne pogledati. Da. Dobro. Važna pobjeda širokog. To što možeš zaključiti da je Leotar isto ostao iza širokog. Ovo isto utakmica, ono što se kaže 6 bodova vrijedna. Sad je razmak 7 bodova, bio bi jedan da je Leotar dobio, da bi široki bio umiješan kroz neke druge priče, sad je ovo već izgleda pristojno. Samo su krajeva 2 boda iza Sarajeva koji je treći na tabeli. Da, poprilično je guža u toj tih top 6, svi imaju po 23, 25, 32, tek onda Tuzla City. Dobro, dakle, nemamo puno što reći, jer nismo vidjeli utakmicu. Često nemamo Leotara na televiziji, rekao. Pa ne znam da li daleko do Trebinja dobaciti ili šta li u pitanju. Ili već osuđena... Kad već kritikujemo ovome svakoga, pa ćemo i televiziju. Ja razumijem da nema TV prenosa, jer briga ih nisu u ugovoru, tako može im se, jel? To je jedna stvar, što ne bi. Druga stvar, razumijem da nemaju kapaciteta da odrade 6 prenosa, ok. Razumijem čak da nema interesa za utakmicu. Leotar Široki Brijeg, jer na stadionu je bilo koliko? 150 ljudi i možda bi gledalo još... Kiša počela padati. Možda bi gledalo još 300. Ali ne razumijem da ne možeš napraviti barem normalan snimak i normalne highlighte, da vidimo barem nekih 7 minuta, 10 minuta, 15 minuta, skraćeni snimak. Nešto da ti to od toga napraviš, da je to nešto vidimo. Nego nam nabiješ 2,5 minuta gdje su 3 gola. Samo fali ono ko prije 25 godina zaboravio upaliti onaj kameru pa da vidi, nema, kaže, gola. Ovaj put nismo imali. Nestalo montaž. Kamerman pripaljivo cigaru i nije ni upretio. Mislim, stvarno neki izvještaj kod je 1900, ne smijem uporediti ni s jednom, jer kad gledaš neki izvještaj iz 70. i 80. djeluje to puno ozbiljnije od ovoga što mi gledamo. Sadržajnije nego što mi gledamo. Ok, razumijem, jedna kamera, nema veze, ali što ti kažeš, daj nam skraćeni snimak od 15 minuta, 20 minuta dok je lopta u igri i sjeci nešto, da vidimo nešto. Ne daj Bože. Tako da nastavljamo, ali niko nam ne valja. Televizija, srami se. Dobro, Leotar smo prošli, Radnik smo prošli, Zrinski smo prošli, Rudar Prijedor smo prošli, Posuće smo prošli, dakle ostaje nam samo zadnja utakmica igrana sinoć u Blati, Memli u Blatu Tušnja. Ostala mi samo utakmica plivana sinoć, ne igrana, nego plivana. A pazi, ono nije ni plivano, ono je više plivano, svinjac, ja ne znam kako bi ono nazvao. Ono ti je, kako zove, na zapadu ništa novo. Znaš šta, nakon onake utakmice u kojoj je Velež vjerovatno trebao dobiti, jer je bio, u stvari ne znam što je trebao dobiti, imao jednu tu šansu koju su zabili i nisu zabili svoje prije toga, ali eto, doveo je do 94 minute utakmice sa vodstvom od 1-0 i stalno pričamo i kudimo i hvalimo trenere, trebali su ovo, mogli su ono, radili su ovo, ali u utakmici bukvalno moraš i pored svih individualnih grešaka i pored toga da vidiš da nekima fali kvaliteta, ali moraš jednostavno
pohvaliti igrače, ne samo ovo, nego u većini utakmica u ovom kolu. Ljudi su kopali 90 minuta, bukvalno. Samo im falilo da uzmu lopatu i da ispred sebe malo ono blato gdje se uvališ i ono, ne znam. Ja ti kažem, to sam još malo prije rekao, ja se divim, struci, znači trenerima koji on postavi taktiku, on ima neku zamisao i on tu svoj taktiku mora prilagoditi tim okolnostima koji nisu humane, ono nisu humane okolnosti. Znači nisu prihvatljive iz sportskog segmenta, ono nisu humane okolnosti. Se vidio sinoć one scena, 14. minuti, svi u blatu samo im oči vire. Šta mi ljudi, pa nije 82. jebi. 40 godina kasnije mi ne znam, i što se morala utakmica igrati sinoć? Zašto? Ne znam, stvarno ne znam. Mora se zato što nemaš kad. Jer dolazi zima i vrijeme će biti samo gore i teren će biti samo gore. Ali nema reprezentativaca ni kod jednih ni kod drugih. Šta je problem? Razumiješ, mogu se naći neki termin. Ne znam, ja mislim da bi i Velež možda potpisao bez problema da igraju bez ove dvojice što su mlade reprezentacije, bez Ubanovića i Kačavende. Kačavenda nije ni bio u sastavu, nije bio ni među 18, tako sam ja dobro vidio. Imaš Salčina, imaš Đankovića i ovoga Salčina koji su zaštićena godišta. Znači, sigurno prihvat neki drugi termin koji je uslovno rečeno uslovniji od onoga sinoć. Stvarno bilo ono, koji sve drugi utakmice krajeva. Vidjeli smo koliko, 46 faulova prema statistici Arene, ali to ti opet upitnik koliko je stvarno bilo faulova, jer pogubio bi se onda onome, mislim kad zapisuješ, izgubiš se, promažiš 1, 2, 3. Ti tečno vidiš da i sudija nema nikakvu kontrolu nad utakmicom. Sad možemo mi govoriti pomagao onome što govore navijači jedni, navijači drugi. Sad to na stranu. Ti vidiš da on nema kontrolu nad utakmicom. Ne zna šta radi čovjek. Ne zato možda što je loš sudija, nego zato što ne može ni on. Prokliza tamo nas dva igrača, jedan igrač Slobode kliza igraču Veleža, pa malo njega zakači jer je on proklizao zajedno s njim, pa onda nešto kontra faul. Ne zna ni on kome da svirne faul, kome da da karton. Gdje je out, kome je korner, nema smisla utakmica nikako. Bukvalno bilo je, pa ne znam koliko je moglo biti prekida, 150, ja ne znam. Znaš šta, ja sad jedino mislim da je jedini način kako ćeš zaštiti igrača da neko ne pogine onome. Znači, bukvalno, čim vidiš faul, bolje, znam. Bukvalno je bio svaki kontakt prekršaj, to što ti kažeš, neki prekršaj, nečega, samo prekini igru da ne bi ko taliznuo se na nekoga i dao mu nogom na stomak ili na glavu ili ne znam. I ne znam, eto, malo sam tražio, čini mi se da u NBA ima, ako sam dobro vidio, u prosjeku 48 prekršaja ili košarka, koja je malo 48 minuta mekanija u odnosu na fudbal kad su faulovi u pitanju, a mi smo sinoć vidjeli 46, ja sam rekao. 46, 47. Ja mislim, a ako sam vidio dobro, rekord je borac Zrinski u Banja Luci 47 prema ovim statističkim web sajtovima. Čekaj, to na utakmice kada je Zrinski dobio 5-1. Da, ako sam ja dobro vidio statistiku te utakmice, čini mi se da je bilo 47 faulova, a negdje sam zapisao, sada ne tražim, mislim da je bilo barem 12-13 utakmica sa preko 40 faulova u Premier Ligi Bosne i Hercegovine ove sezone. Što je, ne znam. Znaš kako kažu, ima posla ko će da radi. Tako naši sudije, ja sad radić, non stop to. Što? 47 faulova, 46 faulova je. Ali to što ti kažeš, on bukvalno sebe štiti, pa u neku ruku ovdje štitio igrače, jer ono... Ne vidim sašto drugačiji način kako ova utakmica završi da neko mnogo ne slomi, nego to. Ajde probamo, eto, gledali smo obojica šta su odigrali osim što su se valjali u blatu, šta je bila poenta, šta je bio cilj, jedni i šta drugi. Znaš kako, Sloboda generalno igra jako puno kroz sredinu, trudi se da tu napravi neku razliku, od onom taj neki višak. Međutim, onome je blatu vidio, sve si napad završavali u onim lokvama, onome je blatu na 30 metara od gola. Velež je hajde nešto koji pokušavao da iznese kroz zadnju liniju, pa nešto zadira vamo na stranu, na krilo, da digne općinu na kraju je asistirao kod gola.
ali premalo je ništa da bi se moglo reći. Nego svaka im čast ima da se preživljamo. Tačno vidiš da nema tu taktičke pripreme utakmice, isto kao i Sarajevo, Radnik Sarajevo i pa ako ćeš i ko je još bio i Rudar je bilo teren i ne znam kakav je bio, pretpostavljam da je Leotar široki. Tačno ti vidiš da je priprema utakmice u stvari da mi pobjedimo Blato i da se izvučemo iz ovoga, nema šta drugo, da igramo tako da nam što manje smeta Blato. Ma tako, igrao se na voljni moment, ovo je bukvalno... To je ono što sam rekao na početku, zato im treba odati počast svim igračima u ovom kolu. Jeste bilo grešaka, Sloboda primila dosta jeftin gol, Velež primio gol u 94. minuti nakon auta, evo. Ne znam, nije kako bi opisao. Primio ga i Gorec nakon auta. Da, rade, da. Ko je još primio nakon auta, sad što reći? Ko je još, pa i za nije i onaj Veležov gol isto bio nakon auta. Može biti, ne znam. To. U svakom slučaju, mislim, Velež imao loptu na polovini Slobode, čini mi se 35 sekundi prije toga, ali tako nešto. Tako da, glupo primljen gol, ali opet šta se namjeriti ljudima 90 minuta u Blatu do koljena. Ne znam, stvarno nemam obraza da nekoga kritikujem za nešto, ok, par glupih poteza, ali kako kritika? Dobro, 16. kolo iza nas, ja se iskreno nadam da nećemo puno ovakvih kola imati, jer stvarno nema čovjek ni motiva, ni volje, ni želje, ni da to gleda, ni da to komentariše, ni da nešto izvlači iz toga i vjerovatno se to i na nama vidi, da smo ovo samo smlatili zato što je da bude da smo tu. Mi smo ko onaj sudija je onaj u Živincama bio, došao i kaže moj igrić, moram uzeti dnevnicu. Tako i mi isto moram uzeti dnevnicu ove sedmice. 4 eura bajo, 4 eura po glavi, stanovnika. Dobro, bio je to prvi dio, a u drugom su planirali malo više pričati o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je u Sarajevu počela pripreme za utakmice sa Finskom i Ukrajinom, odlučujući utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se igra u Kataru 2022. godine, dakle u decembru naredne godine. Šta ćemo o tome reći? Šta imaš o tome kazati? Šta reći, šta kazati? U stvari prvo najveći problem, da ne komplikujem. Najveći problem je... Šta? Ako neće biti rata, je to mislio. Najveći problem. Da neće biti? Neće biti rata, rekao. A to je, dobro, to je stvarno, mislim, Fincima je to najveći problem. Mislim, znaš šta, mislim, ok, ja se zafrkam na taj račun, mislim da je to preveličano, nego da je tamo neko pitao, jeste li vi vidjeli da tamo ljudi pričaju o ratu i da ona rekao šta mi znamo, pratimo što UEFA kaže, ako oni kažu igrat ćemo neutralno, nego to, ali to je ispalo, znaš, Cirkus Koloradovi misle da je rat tamo, tako da, dobro, i bolje je da ispalje Cirkus Kolorado, šta ima već? Bolje da se boje. Šta će se bojati, nije zdjeni manti, ali eto. Ali prvo, najveći problem je to što se u milanskom derbiju na povredu požalio Edin Dzeko, to je narativ oko kojeg se vrti današnji i jučerašnji dan. Ta je reprezentacija BiH bez Edina Dzeke. Pa zavisi kako kada protiv Finske zadnju utakmicu igrao bez Edina Dzeke, to je 4-1, što apsolutno ne znači da ja prizivam da mi igramo bez Edina Dzeke protiv Finske, daleko od toga. Toliko manit nisi ti. Ali eto, lažno da kažem opet, bez svakoga se može, kad se mora. Što je i Opsaj dokazao prošli. Tako i vi, kad ste vi mogli bez mene može redka bez Dzeke. Nećem to nikad oprostiti, ali šalim se, naravno, vidim, ja najsretniji bio, ako je u pitanju povreda, tada je takve prirode, da ga treba odmarati, pa odmoriti ga protiv Finske i nadati se da neće biti potrebe za njegovim ulaskom u tu utakmicu, znači da ćemo vidjeti Fince i bez njega. I onda ga se čuvati za Ukrajinu, jer Ukrajina je ipak trebala barem biti utakmica, koja će biti odlučujuća. Znaš šta je u principu po meni tu najveći problem? Možda to što bi moglo biti najveći problem je to što mislim da se taj čitav PTO sistem
sa trojicom pozadi, 2 napadača, dosta oslanja na Edina Džeku i njegov učinak u tome, samo razumiješ, pogotovo kad je u pitanju otvaranje prostora za drugog napadača i za bokove i za svašta nešto što radi Edin Džeko, a što se ne vidi pred samim golom gdje se očekuje od njega uvijek. Ja. Tako da, to bi mogao biti problem, ali s druge strane, čitavo vrijeme ovo ponavljamo i prije svega igrači, a govorili smo i mi i od trenutka kad je Pete postavljen za selektora pa da na ovamo, da je on trener koji zaista analitično prilazi poslu i koji konstantno snima protivnika i razmišlja o idejama kako nadoknaditi vlastite nedostatke za koje je on svjestan da imamo puno i kako iskoristiti protivnikove nedostatke, a s druge strane. I mislim da je to pozitivno s te strane, jer vjerujem da je Peter svjestan da je Edin Džeko, pored toga što je naš najbolji igrač, pored toga što dosta ovisimo o njemu i pored toga što se taj sistem puno naslanja na njega, da i dalje jedan igrač u tome sistemu i da on sam svjestan da mora naći taj neki plan B bez Edina i vjerujem da je sposoban da to uradi kao trener koji poslu pristupa na taj način na koji sam govorio. Tako da, to je nekako ono što bi, kad bi čovjek podvukao crtu po tu priču čitavu o Edinu Džeki, mislim da se treba fokusirati na to kako će igrati reprezentacija Bosne i Hercegovine i kako neutralizirati Fince i kako iskoristiti njihove mane sa i bez Edina, jer nam trebaju oba dvije opcije. Pogotovo bez Edina, jer znamo kako funkcioniše s Edinom, tako da mislim da u ovih 7 dana ne treba toliko forsirati tu priču, hoće li biti Edin, neće li biti Edin, jer mislim da su i dalje si favorit, po meni favorit, nisi po papiru, po onome što smo napravili u zadnjih 3 godine, ali po onome što mislim ja da imamo igrački, ja mislim da si dalje bolja ekipa od Finjske. Vicaše, ja mislim da samo da smo u drugačijoj situaciji po pitanju trećeg centarfora, ne bi se sikrao. Da je Demirović u takmičarskoj formi kao što nije, znači da igra malo više nego što igra u Bundesligi, da se ne previše tu brinuo, jer Prevljak je u mojim barem očima, sad će neko reći ovaj ga odvali, ali neka najprirodnija zamjena za Edina Džeku, znači onako korpulentan igrač, može igrati target playera, može igrati čistu devetku, znači goal thiefa, znači nekako će gurati preko linije i od njega bi mogu napraviti nekog vice Džeku. A da Demirović bude ono što je bio, na primjer, kao što je bio protiv Francuske, znači da bude taj agresivac koji će biti pored njega, koji će ići u dubinu i praviti haos iza zadnje linije. Ali kad nemam baš tu najjasniju sliku kako je stanje s Demirovićem, s njegovom formom igra to takmičarskom. Imaš tu i priču da su obojica percepirani kao vodonoše Edinu Džeki, što je sasvim normalno u situaciju kako je Edin Džeko u reprezentaciji Bosne i Hercegovine i onda sad dolazi u situaciju da jedan od njih mora preuzeti tu njegovu ulogu i sada je pitanje koje od njih dvojice taj i koliko će to biti ekipa u stanju da prepozna i koliko će biti to u selektoru u stanju da prepozna. Samo je da se nadamo da će... To je ono što kažem. Da, to je par cipela koji je prevelik za mnoge veće i bolje igrače od Prevljaka i Demirovića svakako, ali u situaciji kada je stani pani, onda ti nemaš puno izbora, onda moraš stati na čelo kolone i odraditi to što se od tebe očekuje. Mislim da nije ni stvar toliko u tome jesu li oni, svi smo svjesni da nijedan ni drugi još nisu ni blizu kvalitetu Edinu Džeki, da nijedan ni drugi ne mogu uskočiti na taj način, ali to je ono što smo pričali u prošlim kvalifikacijama, zašto je Finjska bolja od nas, jer su oni tim, jer imaju koncepciju koja kad neko ispadne iz svega toga nema veze, ima drugi kotačić. Sad je pitanje da li će njih dvojica to tako shvatiti ili će pokušavati da bude jedan od njih Edin Džeko, ali mislim da to ne bi trebalo raditi, nego da to je ono što sam rekao na početku. Petev je takav selektor, odnosno takav trener da prilazi stvari analitički. U ovom slučaju trebalo bi da prilazimo tome da imamo ovih 11 koji će mi startati i prilagodit ćemo ti moji 11 igri koja nama treba, igri koji igraju Finci. To što tu nema Edina Džeke, to je problem, ali ne u toj mjeri da ja ne mogu se pripremiti za ovu utakmicu. Ako me razumiješ. Dakle, ono što ja hoću da kažem je samo ne trebamo od toga praviti toliki bauk, nego se posvetiti samo utakmici. Ne mislim mi i ljudi, normalno ljudi pričaju o tome, fali nam najbolji igrač. Ako bude falio, ko zna šta će biti. Ali kad pričamo o selektoru i reprezentaciji, o tamo onome što oni rade u slačionici, kako se budu pripremali, analizirali utakmice dosadašnji, koji trebaju da odigraju,
Oni bi trebali tako razmišljati. Ok, fali nam Edin, ali ima nas 20 koji ćemo ovo izvući na svojim leđima, jer je to jedna utakmica. Ok, da nam fali 6 utakmica, to bi trebalo praviti čitav novi sistem i novu priču i novo, razumiješ što ću ti kažem, ali sad ulaziš u samo jednu, eventualno dvije, nadam se, u samo jednu utakmicu u kojoj Edin neće biti. Na puno mi to hoću da naglasim. Ako nije na fullu, mislim da ga ne treba silom gurat i trošit, jer može ti se obiti od glavu, jer ti ova utakmica Ukrajina ti ništa ne znači ako izgubiš od Finjski. Tako da mislim da ne treba nikoga silovat i izvlačiti iz njega ono što ne može ako je čovjek povrijeđen, idemo dalje. Ma naravno. Mislim, tu slažem 100%. Nego ajde pričamo malo o pozitivnim stvarima, Saša, jedna od pozitivnijih priča. Ja sam mislio da ovo bilo pozitivno, kako smo nafalili. Pa dobro, znaš šta? Šalim se. Pozitivno bilo da je Džeko zdrav. Da. Da mi pričamo da imamo još jednog koji je bolji od Džeke, u boljoj formi. Međutim, nismo tu trenutno, ali imamo u veznom redu puno bolju krvnu sliku nego što smo imali u prošlo okupljanje gdje su fali Rade Krunić i Miralem Pjanić. Oba dvojica su zdravi, oba dvojica igraju. Rade Krunić igra puno više nego što sam ja očekivao. Izgleda kod trenera Piolija dobio jednu veliku dozu povjerenja i koju on koristi u službi srećno na dosta dobar način. Ali isto tako i Amir Gojak je proigrao. Nametnuo se u Dinamu koji je ipak, mislim možemo pričati što ćemo o HNL-u, ali ipak je standardan. Da što, ja bi još na dva fronta, Evropske ligi igri odlično. Ja bi još uvijek to gledao s nekakvim gardom i ne bi rekao da je proigrao, ali da je napravio jedan korak naprijed, jeste. To što ti kažeš, igra bolje, preuzima više odgovornosti, ali i dalje nije to na onom fullu na kojem može biti, barem mislim da može biti. To nastran to, ali Saša, ne treba zvoriti da je to dečko koji je bio u zamrzivaču, krznara, negdje iza Graška i mamine s armije od Nove godine što mu je mama poslala. Da, samo znaš što mene tu sada i da igra opet da dobije 90 minuta zadnju utakmicu. Ovo što ja hoću da kažem je samo to da ne trebamo dozirati ta očekivanja i od njega. Znaš, ne možeš očekivati on sada zato što je odigrao 3 utakmice za redom da će biti glavni igrač, kao što mnogi daleko od toga. Ja sam rekao da je to puno pozitivnija priča nego što je bila prije prošlog okupljanja. Prošlo okupljanje je došao u Japankama, što se kaže, bukvalno bez minute igranja mjeseci. A pozitivno je to što ste rekao za Krunića i za Pjanića, pa ako ćeš i za Gojaka, stvar ne pa ako ćeš nego i za Gojaka, to što sva trojica dolaze sa pozitivnim mislima, da se tako izrazim, odnosno, osim što imaju ok formu, osim što su podigli formu u odnosu na ono, ove dvojice nije ni bilo od prošle utakmice, a Gojak je dolazio, kao što kažeš, u lošoj formi. Osim što su sva trojica podigli formu, to mora utjecati na njihovo samopouzdanje i na pristup i na leptiriće u stomaku. Ja, sad to izgleda u njihovim glavama puno bolje, a to uvijek koristi u ovakvim utakmicama kad se lomi. Definitivno. Ića, koliko će nas priča o kako bi to rekao, o važnosti Finjske, koliko nas dekoncentriše Ukrajina i obrnuto? Pa znaš šta? Jer Ukrajina je definitivno bolja ekipa od Finjske. I opasnija ekipa od Finjske, ali moraš da ne misliš o njim. Moraš. To je dobro rekao, upravo to moraš posvetiti samo Finjskoj do 15 do 5 ili kada već utakmica završi u subotu poslije podne. Bukvalno ne možeš drugačije. Pomisliš li u jednom momentu i kod 2-0, vodstvo 2-0, pomisliš li da ćeš lako ćemo do kraja, treba već posvetiti Finskoj, odnosno Ukrajini, imat ćemo problem. Finci pokazali milion puta. Pa ne bi nama bilo prvi put, a Finci mislim tako ne bi bilo prvi put da stižu neke nemoguće rezultati i odigraju odlično kad ih svi otpišu. U principu nama se to desilo u prošlom ciklusu, je li to bio prošli ciklus sa Presnačkim, kad smo poveli protiv Grčke i kontali, evo nas, to je to, mi smo na putu, idemo, nema više kraja ovoj generaciji, osvojili Ligu nacija, da im idemo, gazimo i onda nakon što nismo dobili tu utakmicu, jednostavno je sve krenulo nizbrdo i pozitivno je što je prerano je da se tako nešto desi PTU, barem mislim,
On je tek napravio taj korak prema naprijed kojeg je Presnečki pravio malo duže, odnosno nije malo duže, nego je imao prirodniji malo uspon. Ima sad priliku, pogotovo, znaš šta je, sad kad tako kažeš, odnosno kad tako kažem, jeste Petev je napravio iskorak, ali još uvijek ima samo tu jednu pobjedu. I hoću reći, ima veći prostor da napravi, da još ta ekipa napreduje nego što ima u tom trenutku Presnečki kad je njegova počela padati. I to je pozitivno po meni. Pa jeste, dobro, Presnečki je imao i taj problem poslije isto kada je pobjedio Finsku kuću 4-1 odšao u Grčku i ljudi su imali koliko 26 šutiva po našem golu, dobili nas 2-1. Da. Dobro, to... Ne, možda kažem da nije to više ni pitanje Presnečkog, nije to pitanje taktike, to je više stvar psihe, znači lako ćemo. Znaš, te stvari sve ne smijemo dozvoliti. I tu jako bitno ulogu će igrati Edin Džeko, nadam se kao kapiten i kao čovjek ili na terenu ili sa strane koji će, halo majstori, to bismo Finsku super, ali to ne znači ništa ako ne dobijemo ove za 3 dana. Razumiješ, da će uspjeti ono usredotočiti da se posvijeti, znači bukvalno idu step by step, korak po korak do konačnog cilja. Jer to je jako bitno imati to iskustvo, taj pristup stvarima koji nama nedostaje 100 godina unazad, ne je 100, ali 25 godina unazad imali smo isti problem uvijek. Dođemo, što kažu, na predvodu i ne napijemo se. Dobro, utakmica je u subotu 15 sati, je li tako? Se ne varam. Onda smo u srijedu protiv, je li u srijedu? Utorak protiv Ukrajine. U međuvremenu mlada reprezentacija isto igra u svoje utakmice sa Švedskom. Petak, 18 časova. I poslije toga igraju sa, pomozi mi reći, u Irskom. Sa Irskom, pardon, sa Crnom Gorom, izvinjavam se. Da, sa Crnom Gorom pravo si, uglavnom utakmica se igra u Borosu, kojem je naš Ića baziran. Tako da ćemo mi biti na toj utakmici, vjerojatno nešto malo raditi sa nje, ali fokus je na utakmici sa Fincima i ono što nas čeka u utakmicama koje su nama u principu baraže. Baraž prije baraža. Jer malo ko je realno očekivao da ćemo se boriti do kraja. Pogotovo u uslovima u kojima smo započeli kvalifikacije, grupa ispala taka da niko ne može nikoga dobiti, što je nama išlo na ruku. I drugi imaju veće probleme koji mi, tako da. Da, dobro, Ukrajincima niko nije mogao prediti 6 nerješenih utakmica od sada moguće u Ukrajini, tako da. O Ukrajincima ćemo malo više pričati, ali nakon Finske, dok budemo znali na čemu smo i kako smo i šta smo, ali u svakom slučaju offside, 102. offside je došao svom kraju, pričali smo o močvari Premier lige, pričali smo... Čekaj, idemo još malo reklame za 103. epizodu. Pa nemamo pojma ni mi sami šta će biti u 103. epizodi, ne reklamiram. Pa ne, ali u 103. epizodi ćemo raditi u 21 utakmicu Švedska BiH i radit ćemo neki polu-live, možda bude nešto, neka varijanta. Jedan ide live, jedan ne ide live. Jedan je živ, drugi je mrtav. Doći Goran, trebamo se malo reklamirati, reći da će doći Goran iz Osla, da će doći Saša iz Štokholma, bit ću ja tu jer nemam izbora, ja tu živim. Tako da družite svi vi s nama, javit ćemo gdje ćemo biti, pratite našu grupu na Facebooku. Jer uvijek je ono fino imati raje ko se pričati fudbal sa ljudima koji imaju istu bolest koji mi. A ne dijagnosticirano. Da. Dobro, sad gotovo? Pa aj sad ti ovo se ponošiti na rekao. Šalim. Dobro, sad je to bila 102. epizoda u kojoj smo pričali samo pomalo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, o mladoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, o tim nekim nadamo se svjetlijim trenucima BiH fudbala u ovaj vikend, odnosno na one koje smo gledali prošlog vikenda. Barem je vaterpolo na dobrom putu. Ja sam htio sad da kažem, za sve je kriva Lana Pudar. Da. Kad smo kod toga čestitamo Lani Pudar koja je iznad svih očekivanja. Na čemu je čestita? Na 5. mjestu. Da. Šalim se, naravno, veliki pozdrav njezinom ocu Velivoru, bivšem golmanu Veleža
i čovjek s kojim sam ja jednom radio intervju vezano za njegov angažman kada je bio u Kataru, činim se, i oduševio me i pristupom i načinom i toplinom koja iz njega zrači, tako da uopšte nisam iznenađen da je njegova Lana prije svega vrhunski čovjek, a ispostavlja se vrhunska plivačica. To sam ja htio reći za Velu. Veliki golman, veliki trener i golmanski trener, jel, to sam htio reći, i veliki čovjek stvarno prije svega. Dobro, 103. izdanje, hvala što ste gledali, hvala što ste slušali, hvala što... 102. izdanje, pardon, hvala što ste gledali. Dobro, hajmo ponovo sve iz početka. Poštovani gledalci, dobrodošli. Vidimo se u petak i čujemo se u petak. Perte ruke. Pozdrav.